Ntar gue di rumah nonton TPS kali ya. Iya ya, nonton TPS kali ya. Dorong motor Abi noh. Bi, lu kan tadi suruh beli mecin, pakai duit yang lu bawa. Ya elah, gue udah nyampe. Lu sih nyolong duit mama. Bi, mecin, beli mecin Bi, beli mama. Gede apa kecil? Udah itu aja. Yang ini, Pi. Iya, Nih, 9.000. Duitnya mana? utang lu. Terbujuk dia ngutang, lu bayar. Mau duit sama mama. Pulang ah, minta-minta. Kotak pos belum diisi, mari kita Nonton. bocah ngapa ya, bocah ngapa ya, bocah ngapa ya, bocah ngapa ya, bocah. Nah, ini dia nih. Ya, sebelah doang lagi. Saya lagi dah. Lihat deh. Ini apa nih? Headset nih. Pos belum diisi, mari kita isi dengan. Nah, kenceng nih sinyal nih. Anjir, mati. Nah, ini ngecas nih. Gue tinggal lu dah. Lah, mati lampu. Lu sih nyolong duit mama. 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 Lu sih nyolong duit mama.